mumwe anobva ati aiwa kuvhota unoita ngori kumukira hurumende. Hakusi kumukira hurumende. Aiwa hakusi. Ndakabva ndataurira mumwe ndikati hurumende iripo iyi. Hurumende iripo nokuti yakapika pamberi pemutemo kuti ichatera mutemo uri mubumbiro redu. Ende mutemo uyo unototaura kuti hurumende inofanira kushandurwa kana kuti inofanira kusarudzwa makore 5 oga oga. Isusu tiri kuti hurukuro mazuva ano ihurukuro yeshanduko. Eka pamukomana apa ndipo pane nyaya. Payelo apa ndipo pane nyaya. Eka Saka muchaona kuti zvinoita sekunge hatifariri vatana vedu. Vatana vedu tinovada. Asi tiri kuti pamukomana. Aiwa pamukomana. Pfungwa dzaari kuunza ndiye mukomana watiri kutaura. Ndiye watiri kuda mukomana. Tiri kuti vachamisa mukomana panhau yemakore avo. Tiri kutaura nepfungwa dzavainadzo. Yeah. Pfungwa dziri revolutionary. Yes. Pfungwa idzva. Pfungwa dzeshanduko dziri kuita kuti dzimwe nyika dzese dzisimukire. Ndidzo dzatiri kutsvaga dzatiri kuda muno musi. Yes, ndizo saka zochaizvo. paishandiswa gejo tiri kuti aiwa taakuda chimwe chikaikai chinongouya chichidya pasi rese chinoita kuti zvinhu zvedu zviite nyore. Chokwadi. Vataakutsvaga technology innovation. Ndiye mukomana watiri kuti aiwa muri yeZimbabwe ka tiri kuti gore ra 2023 ngatisei mukomana. Nyika yodirwa shuga togara zvakanaka, yodirwa uchi togara zvakanaka. So myself, I agree with the change champions who say that it is not a crime to vote for change. It is not a crime to vote for Nelson Chamisa. It is not a crime to support Triple C. The reason why I am saying so is because if you read the constitution clearly, it says it is treasonous for anybody to try and remove the government unconstitutionally, which means that the government which is there, if it is there constitutionally, it must be removed constitutionally. And the only way to do so is through voting. So when the same government which is there constitutionally denies people an opportunity to vote, denies people an opportunity to choose a leader who they want, that makes it unconstitutional. That makes it illegal. That makes it not fit to serve any purpose. What it means is that you end up losing the essence of having a constitution. So I agree with these comrades. I agree with these two aspiring MPs that we really need to reflect, and we really need to know that when we are voting for change in Zimbabwe, we are not doing it because ZANU-PF allows it. We are doing it because the laws which govern Zimbabwe allows it. We are doing it because every 5 years we are mandated to elect new leaders. We are mandated to elect people who can transform Zimbabwe. That is the reason why a 5-year period was put in place in the beginning. We cannot waste resources doing something for the sake of just doing. We must use this money to make sure that we do things which will transform the economy of Zimbabwe. This is a lot of money which is being used. Look at the money which was used during delimitation. Look at the money which is being used for voter registration. Look at the money which has been used by ZEC right now, which they will use in this election. And for us to have a disputed election, for us to have a constitutional government again, a non-constitutional government again, it is something which is not good for the people of Zimbabwe who are paying taxes in huge amounts. So this is the reason why I believe that we really need to exercise our rights as young people, as young Zimbabweans. We really need to make sure that we rope in our parents, we talk to our parents, we encourage our parents, especially those in the rural areas, to defy ZANU-PF directives of voting for their candidates and go to vote for Advocate Nelson Chamisa because he is constitutionally protected and they are constitutionally protected. And if we vote for Advocate Nelson Chamisa, you'll be declared the president by the constitution itself, because the constitution says whoever wins the election by 50% plus 1 is the winner, which means that if Advocate Nelson Chamisa gets that, he is automatically the president, even if he's not sworn in. He's automatically the president. So that gives us power, and that gives any authority power to give Advocate Nelson Chamisa authority in Zimbabwe.